ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар мустақиман манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Мадина Назарова. рушди соҳаи саноат дар меҳвари сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. дар замони соҳибистиқлолӣ шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 2360 расонда шуд. танҳо соли 2021 дар Тоҷикистон 256 коргоҳу корхонаи нав бо 2500 ҷойи нави корӣ ба фаъолият оғоз намудааст. дар Тоҷикистон давоми 5 соли оянда, яъне дар доираи солҳои рушди саноат тавассути таъсиси корхонаҳои нав, барқарорсозии иқтидорҳои мавҷуда, афзоиш додани ҳаҷми истихроҷи канданиҳои фоиданоку коркарди маъдан ва ба фаъолият оғоз кардани боз якчанд корхонаи бузурги соҳаи маъдан оид ба коркарди ниҳоии ашёи хом бо таъсиси ҳазорҳо ҷойи нави корӣ имконпазир мебошад. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар бунёду ба истифода додани 270 иншоот ба нақша гирифта шудааст. дар ҳошияи солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат аз теъдоди умумии иншооти сохташаванда 4 корхонаи саноатӣ дар соли равон ба истифода дода мешавад. Наврушоҳи Азизулло аз шаҳри Бохтар гузориш медиҳад. иншооти истеҳсолӣ, истиқоматӣ, фарҳанги фароғатӣ, варзишӣ ва дигар бинои таъиноташ гуногун дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар бунёду ба истифода дода мешавад. дар маҷмӯъ танҳо давоми 5 соли охир дар маркази маъмурии вилояти Хатлон бунёду ба истифода додани 270 иншоот ба нақша гирифта шудааст ва оянда бо пайдо шудани имконият теъдоди иншооти сохташаванда зиёд гардонида мешавад. биноҳои баландушонае ки аз тарафи ширкати Умеди Хуталон ва дигар намояндагони бахши хусусӣ сохта мешавад, дар онҳо қабл аз ҳама бо назардошти сохти меъмории замонавӣ, таъсис додани ҷойҳои нави корӣ ва ҳарчи бештар ба шуғл фаро гирифтани сокинони маҳаллӣ дар назар дошта шудааст. марказҳои савдо, хизматрасонӣ, биноҳои истиқоматӣ баланд, ошёна, корхонаҳои саноатӣ ки онҳо дар оянда боварӣ комил дорам ки баҳри боз ҳам тараққӣ ёфтани шаҳри Бохтар, маркази маъмурии вилояти Хатлон саҳми арзандаи худро хоҳанд гузошт. бештари соҳибкорон рӯ ба бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ имрӯз овардаистанд. имрӯз дар доираи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар дар ҳошияи омодагиҳо ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва ҷиҳати дарсади баланд таҷлил намудани рӯзи ваҳдати миллӣ, сокинон ва кормандони ташкилоту идораҳо ба таври дастҷамъона корҳои ободонию созандагиро равнақ медиҳанд. кабудизоркунӣ, навсозии бинову иншооти мавҷуда ва бунёди иншооти нав дар шаҳри Бохтар анҷом дода мешавад. ҳашарҳои дастҷамъона ҷиҳати амалишавии ҳадафҳо дар самти сарсабзу хуррам нигоҳ доштани маркази вилояти Хатлон мусоидат мекунад. мардум бо як саргармӣ биромада баҳри тозаи озода намудан, беҳтар намудани ҳолати санитарӣ на фақат кӯчаҳои маркази шаҳр, балки маҳаллаҳое ки дар он ҷо истиқомат мекунанд камари ҳиммат бастанд. мо сокинони шаҳри Бохтар рӯзҳои истироҳатӣ ба ҳашар мебароем ки то ки дар ободонии шаҳрамон саҳми худро гузорем. аз теъдоди умумии иншооти сохташаванда ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 18 тои он коргоҳу корхонаҳои саноатӣ мебошад. дар ҳошияи амалӣ намудани ҳадафи чороми стратегии мамлакат дар солҳои рушди саноат, таваҷҷӯҳ ба бунёди коргоҳу корхонаҳои истеҳсолкунандаи маҳсулоти воридотӣ вазкунандаи ба содирот нигаронидашуда равона карда шудааст. аз ҷумла давоми соли равон дар шаҳри Бохтар корхонаи истеҳсолкунандаи гугирд ба истифода дода хоҳад шуд ки дар Тоҷикистон аввалин мебошад. иншооти саноатие ки соли гузашта сохта шуда буданд, имрӯз дар таъмини бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти воридотӣ вазкунандаи ба содирот нигаронидашуда нақши хоса доранд. масъулини корхонаи истеҳсоли дучарха дар шаҳри Бохтар нақша доранд ки бо бароҳ мондани истеҳсоли қисмҳои хурди дучарха самти фаъолияти корхонаро васеъ намоянд, зеро аллакай шумораи харидорони дучарха аз ҳисоби истеҳсолоти ватанӣ тадриҷан зиёд мегардад. мо омадем ба ҳамин корхона дучарха харидем, хело сифатҳош нағз, раҳмат, хело хурсанд ҳастем.
زمینه اساسی برای صنعت کنونی مملکت موجودیت اشیاء خام میباشد. امروز ولایت ختلون یکی از تامین کنندگان اساسی محصولات کشاورزی یعنی اشیاء خام برای فعالیت منتظم و ثمره بخش کارخانه‌های صنعتی میباشد. با مقصد عملی گردانیدن هدف‌ها جهت استفاده پررای امکانیت‌های طبیعی با جلب سرمایه داخلی و خارجی، کارخانه‌های نوبنیاد و اقتدارهای استحصالی انشاءات موجوده ساحه بلند برداشته می‌شود. در مجموع سالی روان در مرکز ولایت ختلون 4 کارخانه نوی صنعتی به استفاده داده می‌شود. محصولات خوجای قشلاق را آوردن که بند و بست می‌کنیم، کنسرو تیار می‌کنیم و باز برای صادرات میوه و سبزیجات جمع کرده صادرات می‌کنیم. زردآلو و سیب به خارج تقریبا 45 تن رفت. سبزی باشد یک ماشین دیگه سبزی رفتگی. امروز تمام کارهای سازندگی در اساس نقشه گنرالی شهر باختر ادامه دارد و همین است که تدریجاً تعداد انشاءات با ساخت معماری معاصر بنیاد شده زیاد و در کوچه و خیابان‌ها گل و بوته‌های آرایشی زیبایی مرکزی ولایت را دوچند می‌گرداند. در مجموع بنیاد و با استفاده دادن 270 انشاءات در مرکز ولایت ختلون شهر باختر با تأسیس ده‌ها جای نویکاری، زیاد شدن استحصال محصولات صنعتی، رشد اقتصادی شهر و بهترشوی سطح زندگی مردم مساعدت می‌کند. نوروزشاه عزیزالله مقصد شهر باختر برنامه اخبار. در محله نوی آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه وخش بنیاد و نوسازی 230 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده. امروزها در قسم زیادی آن کارهای ساختمانی رخصت می‌گیرد. گزارش خدایداد رجب و اسکندر سعید از روند بنیادکاری‌ها از ناحیه وخش. با استقبال شایسته 35مین سالگرد استقلال دولتی در ناحیه وخش بنیاد یک قطار انشاءات گوناگون خدمترسانی و معیشی به نقشه گرفته شده، امروزها در 150 تای آن کارهای ساختمانی با مرام جریان دارد. با نظرداشت رشد و رواج بخش‌های گوناگون ساحه کشاورزی و زمینه بزرگ منبع اشیاء خام در ناحیه وخش با تشبث به واسطه رهبریت عالی کشور در حدود جماعت دهات رودکی کالج اگراری تأسیس داده می‌شود. این اقدام دوربینانه حکومت جمهوری تاجیکستان جهتی در آینده آماده نمودن متخصصان ساحه کشاورزی اهمیت نهایت بزرگ بازیده بر روند گذشتن از منطقه اگراری به اگروصنعتی زمینه واقعی فراهم می‌آورد. کالج اگراری از حساب مبلغ‌های جمهوری از طرف دیرکسیون ساختمان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده در عرصه انجامیابی قرار دارد. مبلغ عمومی لایحه کالج اگراری در ناحیه وخش 48 میلیون و 912 هزار سومانی را تشکیل داده. مقصد از بنیاد آن تامین ساحه کشاورزی با متخصصان ارزیابی می‌گردد. همچنین در این شب روز در جماعت دهات رودکی ناحیه ساختمان مکتب اینترنت در عرصه انجامیابی است. این مؤسسه اجتماعی از طرف تشکیلات جمعیتی احیای سامان به مبلغ 8 میلیون سومانی برای 240 جای نشست در یک بست ساخته شده است. لایحه ساختمانی مکتب اینترنت از 6 بینای خوشتر از جمله بینای اساسی، خوابگاه برای 540 نفر، آشخانه و مهمانخانه زمانوی، بنگاه طبی، اتاق پاسبان‌ها و میدانچه ورزشی فوتبال خرد عبارت میباشد. یک قطار کارها در سمت ساختمان مؤسسات تعلیمی رفته ایستاده است. از آن جمله مکتب اینترنت کودکان یتیم بپرستور که با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان برای 480 نفر خواننده عین حال ساخته به نزدیکی استفاده داده می شود. بغیر از این در ناحیه زیاده از 15 مؤسسات تعلیمی عین حال ساختمان رفته ایستاده است که من فکر میکنم تا 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان همه اینها به استفاده داده می شود. همچنین در دایره برنامه‌های رشد ساحه کشاورزی در ناحیه وخش بنیاد مرکز لوجستیکی پیش‌بینی گردیده است. اقدام مذکور از جانب صاحبکار عبدالخالق سعیدov در همکاری با شریکان رشد در دایره تطبیق لایحه رقابت‌پذیری اگربیزنس در جمهوری تاجیکستان عملی گردیده. مبلغ عمومی آن 248,584 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. در دایره این لایحه بنیاد 2 سردخانه با اقتدار نگهداری 600 تن محصولات در نظر داشته شده است. در این مرکز سالانه 360 تن بندوبست میوه و سبزیجات براه مانده شده. در آن 20 جای کار دائمی و در موسم باشد تا 50 نفر ساکنان محلی به شغل فرا گرفته می‌شوند. موارد به یادآوری است که در دایره آمادگی‌ها به جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی در جماعت
шаҳраки ноҳия бо маблағгузории соҳибкори ватанӣ Шералӣ Юсупов бунёди хобгоҳи писаронаи коллеҷи тиббии хусусии ноҳияи Вахш дар назар дошта шудааст. иншооти мазкур аз 5 ошона иборат буда, дар он тамоми шароитҳои муосир барои донишҷӯёни коллеҷи тиббии хусусӣ аз ҷумла шароити ва дигар инфраструктураи маишӣ муҳайё карда шудааст. арзиши умумии иншоот зиёда аз 3 миллион сомониро ташкил дода, дар раванди корҳои сохтмонӣ 30 нафар мутахассисон ба корҳои муаққатӣ ва маоши хуб таъмин гардидаанд. дар идомаи корҳои ободонӣ дар ноҳияи Вахш ҳамчунин сохтмону азнавсозии беморхонаи марказии ноҳия идома дорад. бо анҷом ва мавриди баҳрабардорӣ қарор додани беморхонаи марказӣ сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ дар ноҳияи Вахш ба меъёрҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ хоҳад гардид. бунёди корхонаи насоҷии ноҳияи Вахш аз дигар лоиҳаҳои ҷадид дар самти рушди саноат ба ҳисоб меравад, ки дар доираи иқдомҳои ҳукумати ҷумҳурӣ дар самти стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2030 амалӣ шуда истодааст. татбиқи лоиҳаи мазкур имкон фароҳам меорад, ки дар ояндаи наздик ашёи хоми пурқимати пахта то ҳадди ниҳоӣ дар дохили кишварамон коркар карда шавад. тавре мутахассисон иброз медоранд, бунёди корхонаи насоҷӣ дар ин ноҳия ба мақсад мувофиқ бо оғози фаъолияти истеҳсолии он хоҷагидорони пахтакор аз кишту парвариши ин маҳсулоти стратегӣ фоидаи дучанд хоҳанд дид. бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати 20-солагии истиқлолияти ноҳияи Вахш бунёди як қатор иншоотҳо ба нақша гирифта шудааст. яке аз ин иншоотҳои бузург корхонаи насоҷӣ мебошад, ки мо айни ҳол дар он қарор дорем. баъди ба истифода додани коргоҳи насоҷӣ мо метавонем ки зиёда аз 100 нафар сокинони маҳаллиро ба ҷои кор таъмин намоем. хоҷагии тухмипарварии кулоби ноҳия ягона хоҷагӣ дар вилояти Хатлон мебошад, ки ба кишту парвариши пахтаи пурқимати майнах машғул буда, то имрӯз ашёи хоми истеҳсолнамудаи худро ба хориҷи кишвар содирот менамояд. аз ҷумла дар соли ҷорӣ пахтакорони хоҷагӣ дар майдони беш аз 1000 гектар кишту парвариши пунбадона гузарониданд, ки аз ин наздикии 300 гектари онро пахтаи майнах ташкил медиҳад. тибқи мушоҳидаҳо дар ин шаб рӯз майдонҳои кишти пахтаи хоҷагӣ нашъунамои хуб дошта, деҳқонон боварии комил доранд, ки аз самари заҳмати хеш ҳосили баланд мебардоранд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Вахш, барои барномаи ахбор. дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо корҳои сохтмону навсозӣ дар иншооти гуногуни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо суръат идома дорад. дар ҳамин замина дар деҳоти Хистеварз 11 километр роҳ бо саҳми соҳибкорон ва ташаббусҳои дастаҷамъонаи сокинон мунфаш карда мешавад. гузориш дар ин хусус. аз 11 километр роҳи ба нақша гирифта шуда то имрӯз беш аз 8 километри он пурра мунфарш карда шудааст. ҷалби техникаву механизми муосири роҳсозӣ, фаъолияти дастаҷамъона ва ҳисси баланди худшиносию ватандӯстии сокинон ба равнақ ёфтани корҳои сохтмонӣ ва ба талаботи замон мутобиқ гаштани роҳҳои ҳудуди деҳоти Хистеварз мусоидат намудааст. соҳибкорони ҷамоати Хистеварз дар маҳалли ҳавзаки поён 4 километр роҳро асфалт пӯшт карда. раҳомо ҷудоям акун фарсуда шудагӣ буд. хатсайри 105 мегашт. дар маҳалли ҳавзаки поён зиёда аз 4,000 аҳолӣ зиндагӣ мекунад. ҳама имрӯз хурсанд. мавриди зикр аст, ки то имрӯз сокинон аз набудани роҳи ҷавобгӯи талабот танқисӣ кашида, мушкилоташон бо фаро расидани мавсими боришот дучанд мегашт. ҷаркашӣ кунан омад. ду тараф ваё чуқуру пасту об селкофтагию пасту баланду ҳамин хел буд. дар виқим чото боромар ломес ҳозир куман ин менит чихел хушро чихел зебо роҳ ба роҳ ҳаракат кардиан ҳамаи корба барои тинги оромӣ зиндагӣ барои мамихел роҳҳои сиҳат кардан чандин сола медонем ҳамихел коро дол шудагиш набуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафарҳои корӣ ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дастур дода буданд, ки барои таъмиру навсозии роҳҳои ҳудуди деҳоти Хистеварз ва ҳар чиз зудтар бартараф намудани мушкилоти роҳу нақлиёт нақшаҳои саривақтиро татбиқ намоянд.
баҳри иҷрои дастуру ҳидоят ва бо ҷонибдорӣ аз иқдомҳои шоиставу созандаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳибкорон ва сокинони шарафманди деҳоти Хистеварз ба таъмир ва навсозии роҳҳо шурӯъ намуданд. имрӯз бо дастгирии пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯчаҳои Рӯдакӣ ва Халифаев ки бо дарозии 1500 ва 1800 метр мебошад муфарш шуда истодааст. мо хеле миннатдор буда дар оянда барои гулкушии маҳалла мо, ноҳия мо, ҷумҳурии мо имкониятҳоро истифода мебарем. дар як муддати кӯтоҳ аллакай роҳҳои вайрону валангор пурра тахту ҳамвор ва мунфарш карда шуда ба талаботи замон мутобиқ гардонида шуд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҷамоати Хистеварз, маҳаллаҳои Қинтирӣ, Қавзак, кӯчаҳо мунфарш карда шуда истодааст. дар маҳаллаи мо 8000 нафар зиндагонӣ мекунанд. аз ин пеш роҳҳо вайрон буд, бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ кӯчаҳо асфалт шуда истодааст. таъкид бояд шуд ки дар деҳоти Хистеварз 9959 хоҷагӣ мавҷуд буда, дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳоти мазкур 186 иншоот пас аз таъмиру навсозӣ ва бунёд мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ҳамин замина 35 километр роҳ мунфарш, 50 километр шағалпӯш ва 28 километр чароғон гардид. имрӯзҳо бо иқдом ва дастгириҳои пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми қаламрӯи ҷумҳурӣ корҳои ободонию созандагӣ бо маром идома дорад. ин иқдом аз тарафи соҳибкорон ва шахсони саховатманди ҷамоати деҳоти Хистеварз низ хуб дастгирӣ ёфта истодааст. баҳри пешози 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Хистеварз 186 адад нақшҷорубиниҳо таҳия карда шуда буд ки онҳо бо як сифати баланд ба иҷро расонида шуданд. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, то имрӯз бунёди 38 иншоот ба нақша гирифта шуда, аллакай корҳои сохтумону навсозӣ бо суръат идома дода шуда истодааст. имрӯз тибқи сиёсати ободкоронаи пешвои муаззими миллат дар тамоми гӯшаву канори мамлакат корҳои ободонӣ рафта истодааст. ҳамаи ҳамин корҳои ободонӣ натиҷаи тинҷию оромӣ аст. неъмати тинҷию оромӣ аст ки ҷамъият пеш меравад, корҳои ободонӣ пеш меравад. ҷавонон ва тамоми қишри ҷомеа қадри сулҳ ба қадри оромӣ ва қадри осоиштӣ ва расида аҳлона зиндагиро пеш бурда дар гирду атрофи сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат зиндагиро пеш барем ва коре кунем ки ояндагони мо барои мо раҳмат гӯянд ки мо чунин падарон доштем, чунин модарон доштем, чунин аҷдодон доштем ки як ватани ободу осоиштая барои мо мерос гузоштанд. сокинон аз равнақ ёфтани тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ки самараи таваҷҷӯҳ ва ташаббусҳои бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ҳавасмандӣ зоҳир намуда, бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи Тоҷикистони соҳибистиқлол якдилона бо соҳибкорон баҳри обод намудани маҳалли худ кӯшиш доранд. корҳои ободониву созандагӣ дар ҷамоат бо маром идома дорад. ин ҳам бошад сохтумони муассисаҳои таълимӣ, кӯдакистонҳо, таъмири роҳҳо, сохтумони марказҳои хизматрасонӣ идома дорад. то имрӯз аллакай 8.5 километри роҳҳои ҷамоати деҳоти Хистеварз аз тарафи ҳам сокинони маҳалла ва ҳам саховатмандони ҷамоати деҳоти Хистеварз мунфарш карда шуд. зиёда аз 25 километри роҳҳо шағалпӯш карда шуданд. зиёда аз 20 километри роҳҳо чароғон карда шуданд. дар маҷмӯъ сокинони деҳоти Хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо истифодаи имконоти ҷойдошта ва ташаббусҳои саривақтию созанда талош доранд ки ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас дар сатҳи баланд таҷлил намуда, дар ободии як гӯшаи Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми хешро гузоранд. дар деҳоти корези ноҳияи Данғара бо самгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия масофаи зиёда аз 5 километр роҳи байни деҳаҳои Ғарғара ва Туябуюн ки солиёни зиёд таъмирталаб буду барои рафтуомади нақлиёту пиёдагардон бахсус дар фасли зимистон монеа эҷод мекард, навсозӣ ва асфалтпӯш карда шуд. гузориши Салоҳиддин Неъматов.
дар доираи амалисозии тадбирҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ин замина фароҳам овардани шароитҳои мусоиди кору зиндагӣ дар ҳама шаҳру навоҳии мамлакат ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома дорад. бо ҳамин мақсад дар ҷамоати деҳоти корези ноҳияи Данғара бо самгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ масофаи зиёда аз 5 километр роҳи байни деҳаҳои Ғарғара ва Туябуён ки солиёни зиёд таъмирталаб буду барои рафтуомади нақлиёту пиёдагардон бахусус дар фасли зимистон монеаҳо эҷод мекард аз навсозӣ ва асфалтпӯш карда шуд. муддати 3-4 рӯз мешавад ки мисол мо асфалтро гирифта истодем. дар ҳамин рӯзҳои наздики шояд ният дорем ки ҳамин асфалтро ба итмом расонем. корҳо хеле хуб рафта истодааст, техника мисол шароитош хуб аст. баҳри бо сифати баланд ва дар муҳлати пешбинишуда анҷом додани корҳои сохтмонии роҳи мошингард мутахассисон бо истифода аз техника ва механизми муосири роҳсозӣ корро пеш бурда истоданд. бо аз навсозӣ гардидани ин роҳ раванди тадбирҳои ободонӣ дар дигар деҳоти ноҳияи Данғара низ вусъат ёфта сокинон дар ҳамбастагӣ бо мақомоти давлатӣ иншооти зарурии иҷтимоиро бунёд менамоянд. аз ҷумла дар таъмиру аз навсозии роҳ, чароғонкунии деҳаҳо ва амсоли инро роҳандозӣ намуда баҳри таъмини шароити арзандаи рӯзгори худ камари ҳиммат мебанданд. Салодин Неъматов, Савхибек Файзуллоев барои барнома иттилоъоти ахбор аз ноҳияи Данғара. дар асоси мувофиқаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ҳаракати қатораҳои мусофиркашонӣ дар масири Душанбе Тошканд-Душанбе аз 20 июни соли 2022 оғоз мегардад. қатора ҳар ҳафта рӯзҳои Душанбе соати 18:37 аз истгоҳи роҳи оҳан дар шаҳри Душанбе ҳаракат менамояд. то шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон қатора аз шаҳрҳои Сари Осиё, Деҳнав, Қумқурғон, Қарше, Самарқанд ва Ҷизах мегузарад ки мусофирон имконияти дар ин истгоҳҳо саворшавӣ ва фаромаданро доранд. мусофирон метавонанд аз хазинаҳои фурӯши чиптаҳои роҳи оҳани Тоҷикистон чиптаи сафар харидорӣ намоянд. дар қатораҳо хизмати босифат ва бехатарии мусофирон кафолат дода мешавад. телефонҳо барои маълумот 221 09 95 227 10 53 227 21 77 227 74 81. идомаи ахбор. дар шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар натиҷаи гузаронидани амалиёти махсус нисбат ба саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ чанд тан аз ҷинояткорон дастгиру безарар гардонда шуда аз онҳо яроқу дигар лавозимоти ҷангӣ мусодира карда шуд. гузориши навбатӣ дар ин хусус таҳия шудааст. хабари маркази матбуоти ситоди байниидоравии таъмини амният ва тартиботи ҷамъиятӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар бораи гузарондани амалиёти махсус нисбат ба саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хоруғ Мазоров Хурсанд Мирзоҳаётович ва Раҷабов Зоир Карамхудоевич. маркази матбуоти ситоди байниидоравии таъмини амният ва тартиботи ҷамъиятӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хабар медиҳад. аз тарафи прокуратураи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон нисбат ба саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хоруғ Мазоров Хурсанд Мирзоҳаётович соли таваллудаш 1972 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Хоруғ маълумоташ миёна бо моддаҳои 179 терроризм, 104 қисми 1 куштор, 237 қисми 2 авбошӣ, 345 қисми 2 монеъ шудан ба татбиқи адолати судӣ, 200 муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор ё моддаҳои психотропӣ, 289 қочоқи силоҳу аслиҳа, 181 ғасби гаравгон, 182 ғасби бино ва иншооти ҳокимияти давлатӣ, 328 қисми 2 истифодаи зӯроварӣ ба муқобили намояндаи ҳокимияти давлатӣ, 309 тахрибкорӣ дар объектҳои ҳаётан муҳим, 189 қисми 3 барангехтани кинаву адовати милливу нажодӣ. ва Раҷабов Зоир Карамхудоевич соли таваллудаш 1972 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Хоруғ маълумоташ миёна ки нисбаташ аз тарафи прокуратураи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо моддаҳои 179 терроризм, 200 муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор ё моддаҳои психотропӣ, 289 қочоқи силоҳ, 182 ғасби бино ва иншооти ҳокимияти давлатӣ, 328 қисми 2 истифодаи зӯроварӣ ба муқобили намояндаи ҳокимияти давлатӣ, 309 тахрибкорӣ дар объектҳои ҳаётан муҳим, 189 қисми 3 барангехтани кинаву адовати милливу нажодӣ, 345 қисми 2 монеъ шудан ба татбиқи адолати судӣ парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз шуда буданд. Мазоров Хурсанд Мирзоҳаётович ва Раҷабов Зоир Карамхудоевич барои пешбурди тафтишот ба органҳои ҳифзи ҳуқуқ чандин маротиба расман даъват шуданд, аммо онҳо ҳар дафъа барқасдона аз иҷрои талаботи қонунии органҳои маъмурӣ саркашӣ мекарданд. ҳангоми
чорабинӣ дастгиркунӣ Мазуров Хурсанд ва Раҷабов Зоир ба талаботи воҳидоти таъиноти махсус дар бораи ихтиёран супоридани худ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ итоат накарда муқобилияти мусаллаҳона нишон дода аз норинҷакҳои дастии F1 ва автомати Калашников истифода намуданд. Дар натиҷаи оташи ҷавобӣ ҷинояткорон безарар гардонида шуданд. Аз ҷои ҳодиса 1 адад пулемети дастии Калашников, 1 адад пулемети Калашников, 11 автомати Калашников бо 5715 адад тир ва 66 тирдон, 9 адад гранатомети дастии зидди танкӣ бо 546 адад тир, 2 милтиқи мерганӣ бо дурбин, 3 адад тапончаи Макаров бо 198 дона тир ва 10 адад тирдон, 36 адад норинҷаки гуногун тамға бо 15 фурӯзонак, 20 гулӯлаи гранатомети зидди танкӣ, 2 адад дурбини мергании шабона, 3 адад тири зермили гранатомет, 1 адад найзакорд, 19 фишанги тарканда, 5 адад мухобира, 18 адад қувватдиҳандаи гранатомети дастии зидди танкӣ, 3 адад телефони сенсорӣ, 4 телефони оддӣ бо симкорти афғонӣ, 1 адад телефони моҳворавӣ бо 4 адад симкорт, 1 адад аксбардораки кодек, 1 адад мавҷқабулкунаки мухобираи кодек, $700 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, 7 адад камарбанди ҳарбӣ барои тирдон, 7 ҷуфт либоси ҳарбии саҳроӣ, 1 адад дурбини шабона. Ду нақлиёти сабукрав ки аз бордони онҳо лавозимоти ҷангии гуногун тамға дарёфт гардид, тибқи талаботи қонун мусодира ва ҳуҷҷатнигорӣ карда шуданд. Ҳамзамон дар рафти амалиёт 10 нафар алоқаҳои ҷиноятии онҳо дастгир карда шуд. Аз ҷумла ҳангоми кофтуков аз манзили истиқоматии 2 нафари онҳо Шои Ширинов Имомназар 2 адад автомати Калашников бо сетирдон, 120 дона тири қуташ 7,62 мм ва аз хонаи шахсии Шерзамонов Муслим 1 адад автомати Калашников бо 1 тирдон, 18 тири қуташ 5,45 мм, 2 норинҷаки F1 ёфта, тибқи талаботи қонун мусодира ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуд. برای خودم پامیر اگر چی کردم برای یگان کسی دیگر نمیخوام. مزورف خورسان رجب زویر. رجب زویر کی آوردن دادن تا؟ برای روز. در جا دیگر گپ کلوچک نیست. چیزی که هست این همه برای آوردن. میره با چشم خود مدید استی. тафтишот нисбат ба парвандаҳои мазкур аз ҷониби прокуратураи вилоят идома дорад. дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон дар қатори дигар шаҳру навоии мамлакат шаҳри Хорух ҳамчун маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо сиёсати созандаву бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон симои худро комилан дигар намуда дар зарфи 30 соли даврони соҳибистиқлолӣ ба яке аз шаҳрҳои назаррабо табдил ёфтааст. гузориш аз шаҳри Хорух. Хорух ягона шаҳр дар домани кӯҳҳои сарбафалак ҳамчун маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бо сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон симои худро комилан дигар намуда дар муддати 31 соли соҳибватанӣ дар ин минтақаи мамлакат рушди иқтисодиву иҷтимоӣ таъмин гардида ба ин васила сатҳу сифати зиндагии бошандагони вилоят ба маротиб беҳтар гардидааст. бояд гуфт ки шаҳри Хорух ҳамчун маркази вилоят макони таваҷҷӯҳи
باشندگان ولایت و سیاحان و مهمانان داخل و خارج مملکت همیشه قرار داشته با توجه خاصه حکومت جمهوری تاجیکستان در اینجا کارهای آبادانی و سازندگی با مرام جریان دارند. بعد پورا به اعتدال آمدن وضعیت، ساکنان شهر خاروق و ناحیه‌های ولایت چون هر وقته از پی روزگار بوده در بازارها و مغازه‌ها، مکان‌های تجارت برای خریداری محصولات نیازی اول مشغول می‌باشند. وضع امروزه با ثبات امکان می‌بخشد تا شهروندان مرکز ولایت و مهمانان از نقطه‌های سودا، بازارهای شهر به طور مستقیم استفاده نموده روزگار خیش را پیش برند. با در نظر داشت سری وقت دسترسی نمودن به نقطه‌های سودا، حرکت نقلیات مسافربر در شهر خاروق و گرد و اطراف مرکز ولایت پورا تامین بوده. ساکنان ولایت به ممانعت و محدودیت به کار و روزگار خود مشغولند. ساحه معارف در سیاست داخلی مملکت چون ساحه افضلیتناک و پیشبرنده جامعه موقع گرفته در رشد و پیشرفت تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نقش کلیدی دارد. امروزها معرکه امتحان سپاری در مؤسسه‌های تعلیمی ادامه داشته، هر یک مؤسسه تعلیمی مطابق برنامه تعلیمی فعالیت نموده ایستاده است. مؤسسه دولتی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت در شهر خاروق همچون کلانترین مؤسسه تیپ نو جهت با موفقیت ختم نمودن تحصیلی سال 2022-2023 کارهای نظررس را به انجام رسانده، طبق ریجه روند امتحان سپاری در این بارگاه معرفت ادامه دارد. خوشبختانه خوانندگان این مؤسسه تعلیمی با استفاده از شرایط معاصر تعلیم توانستند برای خواجگی خلق ولایت متخصصان صاحب کسب را آماده نمایند و ختم کنندگان این مؤسسه با نفوذ تعلیمی با دانش بلند خود امکانیت پیدا نمودند در برابر دانشگاه‌های داخل کشور به دانشگاه‌های خارج مملکت امتحان سپاریده صاحب گرند گردند. خوشبختانه با زحمت و تلاش استادان یعنی ما توانستیم که به دانشگاه‌های خارجی حجت‌های خود را سپاریده به 3 دانشگاه یعنی دانشگاه آسیای مرکزی، دانشگاه امریکایی آسیای مرکزی و دانشگاه کمپ یعنی داخل شویم و نگفته نماند که از دانشگاه کمپ ما گرانت 100% را گرفتیم و تصمیم گرفتیم که در این دانشگاه تحصیل خود را ادامه میدیم. در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر شهر و نواحی مملکت شهر خاروق همچون مرکز مأموری ولایت مختاری کوهستانی بدخشان به سابقه رشد نموده، مبلغ گذاری به ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق افزون گردید و این باعث بنیاد و به استفاده دادن انشاءات تعیینات گوناگون و پیشرفت دوچندی مرکز ولایت و سطح زندگی مردم گردید. در این مدت با دستور و هدایت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زیاده از 200 انشاءات تعیینات گوناگون به استفاده داده شده به این وسیله سطح و صفت زندگی اهالی دیگر گردید. حالا نیز روند کارهای آبادانی و سازندگی در انشاءات تعیینات گوناگون در حدود شهر خاروق ادامه داشته بنیاد اینفراستراکچور نو زمانوی به نقشه گرفته شده است. با دستور و هدایت‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در مرکز مأموری ولایت مختاری کوهستانی بدخشان شهر خاروق بنیاد بنای نوی اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده کار در انشاءات با سطح و صفت بلند ادامه دارد. از روی اطلاع کارفرمای انشاءات بنا از 4 آشیانه عبارت بوده، در آن مغازه برای فروش، بنا برای کارمندان و مهمانخانه و تهخانه عبارت بوده. کار در سطح بلند به مشاهده می‌رسد. در یکم آشیانه این مغازین برای سودا، در دوم آشیانه اداره برای کارگر، در آشیانه سوم مهمانخانه. یعنی ما از 13 ماه مای کار سر کردیم. با دستور و هدایت‌های رهبرت عالی مملکت در مرکز ولایت شهر خاروق در آینده نزدیک بنیاد انشاءات‌های نوین که برای رشد اینفراستراکچور شهر مساعدت می‌کنند ادامه یافته، برقرارسازی راه و پل‌های ماشین‌گذر، مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات عمومی، میدانچه‌های ورزشی، کتابخانه و مرکزهای سودا و دیگر انشاءات اهمیت اقتصادی و اجتماعی داشته به نقشه درآورده شده، مرحله به مرحله عملی خواهند گردید که آن می‌تواند در آینده نزدیک به شهر خاروق شکوه و تراوت دیگر را ضم نماید. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. آبیاری و به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده در ناحیه لخش به افزایش دادن حجم استحصال محصولات کشاورزی به خصوص کارتوشکا زمینه می‌گذارد. حالا در ناحیه کشت این نمود سبزوات در موضع‌های بلندکوی بیکار خوابیده ادامه دارد. نوریدین قربان و بحرالدین اسمانیدین از ناحیه لخش گزارش می‌دهند.
اگر در دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری کشت کارتوشکا به آخر رسیده باشد، در ناحیه لخش تا حال ادامه دارد. سال روان دورنمای کشت کارتوشکا در ناحیه لخش 3150 گکتار معین کرده شده است. کشاورزان با مقصد اجرای دورنمای کشت هر قطعه زمین کارم آبی را عاقلانه و مقصدناک استفاده برده کشت کارتوشکا را در همه شکل‌های خواجگیداری وسعت می‌دهند. حالا در ناحیه با استفاده از امکانات‌ها کشت کارتوشکا با مرام ادامه دارد. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان زیادزاده سلیمان با مقصد شناسایی بر رفت استفاده مقصدناک زمین و آبیاری زمین‌های بیکارخوابیده و وسعت بخشیدن بر روند کشت کارتوشکا در ناحیه لخش شناس شد. ضمن بازدید و صحبت با مسئولان و کشاورزان ناحیه لخش دستور و سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را در سمت استفاده مقصدناک و عاقلانه زمین، از خود کردن زمین‌های بیکارخوابیده، افزون نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی، ذخیره محصولات و غیره را رساندند. در زمان تا رفت مرکب گردیدن وضعیت جهان و مشکل شدن دسترسی اهالی به غذا باید کشاورزان زمین‌های کارم را درست استفاده برده عائله و بازار استعمالی را با محصولات کشاورزی استحصال خودی تامین نمایند. همزمان از روند برقرارسازی کانال پیوزی که بر اثر آفت‌های طبیعی، فرآمدن ترمه و آمدن سیل آسیب دیده است شناس شدند. با مسئولان ساحه جهت سری وقت برطرف کردن مشکلات و تامین نمودن کشاورزان با آب پالیزی که اساس بلند برداشتن حاصلناکی دانسته می شود مصلحت‌های مفید داده شد. عائله فاضلوف‌ها در دهات نورافشان ناحیه لخش همچون دهقان اصیل و پرتجربه در سمت پرورش و استحصال کارتوشکا شناخته شدند. آنها امسال 6 گکتار زمین سالها باز بیکار خوابیده را آبیاری نموده تا امروز در میدان 4 گکتار آن کارتوشکا کشت کردند. این امکانیت می‌دهد که میدان کشت زیاد و حجم استحصال کارتوشکا در ناحیه لخش افزایش داده شود. کشتکار کرده استیم انا 2700 متر ای طرفی باری بلندی او ورده است. مقصد به همین زمین را آبیاری کرده است. در آینده نیت داریم که همین زمین را با 15 هکتار برسانیم. خط آبی پالیزی در مسافه قریب 3 کیلومتر کشیده شده امکانیت می‌دهد که زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده آبیاری گردیده کارتوشکا کشت کرده شوند. در این موضع بلندگاه توسط خط آبی پالیزی نو 6 گکتار زمین آبیاری کرده می‌شوند. عائله فاضلوف‌ها تصمیم دارند که سال آینده میدان کارتوشکا را در این بلندی تا 15 گکتار برسانند. موافق معلومات آماری تا امروز در همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه لخش در زیاده از 5000 گکتار کارتوشکا کشت گذرانده شده است که این روند تا حال ادامه دارد. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لخش سال تا سال توسط آبیاری نمودن زمین‌های بیکارخوابیده تل و تپه‌ها و بلندکوه‌ها میدان کشت کارتوشکا در ناحیه زیاد کرده می‌شود. در حدود ناحیه لخش در سال 2022 از طرف صاحبکار وطنی جارو و اختم خبرهای پلاستیکی از مسافه 1000 متر در میدان 8 گکتار زمینی پرتو آبیاری کرده شده. در این زمین‌ها کشتی کارتوشکا گذرانده شدند. خواجگیداران ناحیه لخش با مقصد تامین نمودن عائله خود با مواد غذایی سهم گذاشتن در تامین امنیت عضوخواری مملکت با مدنیت بلند زمینداری از تخمی‌های کارتوشکای به اقلیم مطابق حاصلده کشت کرده در آینده حاصل فراوان می‌رویانند. نوریدین قربان، بهرالدین اسمانیدین، مقصد از ناحیه لخش برای برنامه اخبار. در ناحیه باباجان غفورов برای ثمرتناک استفاده نمودن هر یک قطعه زمین تدبیرهای ضروری اندیشیده شده. خواجگیداران با دلگرمی در زمینهای آبی و للمی مهنت میکنند. این عامل باعث تامین اهالی با محصولات تر و تازه گردیده امکانیت‌های صادراتی را بیشتر میکند. گزارش گلچهره ستار. شماره خواجگی‌های دهقانی در ولایت سوخت زیاده از 70,000 است و برای استفاده ثمره بخش به سهمداران این خواجگی‌ها 168,000 زمین‌های کارم آبی وابسته کرده شده است. خواجگیداران ولایت کوشش می‌نمایند که هر قطعه زمین را عاقلانه استفاده برده در یک سال 2 و یا زیاده از آن کشت زراعت گوناگون را براه مانده اولا اقتصادیات خانوادگی خیش بعداً بازار استعمالی را با محصولات تر و تازه و با صفت کشاورزی تامین نمایند. در ناحیه باباجان غفورov سهمداران دهات از زمین‌های نزد حولگی، خواجگی‌های یارسان شخصی و حصه زمینی که در خواجگی‌های دهقانی دارند با ثمر استفاده می‌نمایند. در ناحیه باباجان غفورov زیاده از
7000 хоҷагиҳои деҳқонӣ хурду бузург мебошад ки қариб тамоми самти кишоварзӣ қатъи фаъолият доранд. айни замон мо дар хоҷагии деҳқонӣ ба номи Саидхоҷа Нурхоҷаев мебошем ки нашунамои картошка бениҳоят хуб мебошад. имсол ягон ваҷаб замини ноҳия холӣ намондааст. мо имсол самти назорати замина ба роҳ монда кӯшиш дорем ки бозори дохилиро ба маҳсулоти тару тоза аз ҷумла нони дуюм ки картошка мебошад ба пуррагӣ таъмин намояд. деҳқонони заҳматписанд барои фаровонии бозор навъҳои беҳтарини сабзавотро истифода карда маҳсулнокии зироатҳоро афзун ва аз ҳисоби нигоҳубини дурусту саривақт таъмин намудани ғизои зарурӣ манфиати бештари иқтисодӣ ба даст меоранд. дар ҷамоати деҳоти унҷи мо фарҳанги баланди заминистифодабариро мушоҳида намудем. кишоварзони бо таҷриба ягон ваҷаб заминро бекор намонда байни қатори боғ низ картошка, помидор, полезӣ ва дигар зироати ғалладонагиро кишт намуданд. дар хоҷагӣ зиёда аз 3700 гектар замини корими оби мо ҳаст. 50 гектар помидор, 40 гектар сабзӣ, 70 гектар пиёз киш мекунем ҳар сол дар хоҷагӣ. мана ҳозир дар замини помидор истодем. тухмое ки ҳозир ҳами инҷо шинонда шуда тухми ватанӣ мегӯем гулиқанд. ин помидорро 350 то 400 сентнера ҳосил медиҳад. майдони заминҳои корами обӣ дар ин ноҳия беш аз 20 000 гектар аст ки дар 8 000 гектараш хоҷагидорон бо мақсади гирифтани фоидаи зиёдтар пахта киш намуданд. сокинони деҳот аз қитъаҳои замини назди ҳавлигии худ маҳсулоти зарурии рӯзгорро кишт ва истеҳсол намуда баъди таъмини эҳтиёҷоти оила ва захира барои зимистон боқимондаашро ба бозор мебароранд. زمین نزدیک آولیگاه ما 10 سوتیق 4 سوتیق به کارتوشka کیت کردگی حاصل اون داشتم تیار شدگی باقی موندهش بازار میفروشیم برای پیشروی زندگی. майдони заминҳои наздиҳавлигӣ дар вилояти суғд 29 000 гектар дар ноҳияи бобуҷон ғафуров бошад. қитъаҳои замини наздиҳавлигие ки ва гурӯҳи заминҳои корами обӣ шомиланд ба 5005 гектар мерасад. дар баробари заминҳои кушоду наздиҳавлигӣ ва хоҷагиҳои ёрирасони шахсии шаҳрвандон сокинони ноҳия аз 176 гектар гармхонаҳои доимо амалкунандаю мавсимӣ ҳосили босифати помидору бодиринг ба даст оварда ҳама фасли сол бозорҳои дохилиро бо сабзавот таъмин менамоянд. бо истифода аз шароити табиӣ боғдорон майдони боғҳои анъанавию интенсивиро ба 10554 гектар расонидаанд ки бо роҳи баландбардоштани маҳсулнокӣ дар баробари таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо меваҳои хуштаму босифат аз содироташ низ хоҷагидорон метавонанд даромади соф гиранд. дар хоҷагиҳои кишоварзии вилояти суғд ҳосили ғаллаи кишти тирамоҳию баҳорӣ тайёр шуда ҷамъоварии захираи маводи ғизоӣ вусъат меёбад. ҳосили сабзавоту мева омили фаровонии бозори дохилӣ ва заминаи асосӣ барои афзоиши содирот мебошад. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. дар хоҷагиҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои ҷамъиятиву деҳқонӣ, хоҷагиҳои инфиродӣ, хоҷагиҳои ёрирасони шахсии шаҳрвандон, заминҳои президентӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд аксар намуди маҳсулоти кишоварзӣ ки дар кишти тирамоҳӣ, кишти барвақтию баҳорӣ парвариш карда шудаанд, пухта расида, имрӯз ҷамъоварии ҳама намуди маҳсулоти кишоварзӣ вусъат дорад. аз ҳисоби фаровонии ҳосили сабзавоту мева дар баробари таъмини бозори истеъмолӣ содироти анвои меваҳои тару тоза ва пиёзи барвақтӣ ба давлатҳои хориҷӣ меафзояд. то ин давра содироти пиёзи барвақтӣ ба беш аз 57 000 тонна расида, анвои меваҳои тару тоза чун олу, шафтолу, зардолу то ба 5200 тонна ба бозори хориҷӣ содирот карда шудааст. ҳамзамон аз ҳисоби коркарду бандубаст содироти меваи хушконида афзуда ба 21 000 тонна баробар шуда соҳибкорону тоҷирони давлатҳои хориҷӣ ба меваи хушки хуч настаран таваҷҷӯҳи бештар зоҳир менамоянд. ин меваи шифобахши тоҷик аз вилоят ба ҳаҷми 1200 тонна содирот шудааст.
имсол дар вилояти суғд ҳосили хуби ғалла роёнда шудааст. Дар кишту парвариши тирамоҳию баҳорӣ масоҳати ғаллазори заминҳои обию лалмӣ беш аз 85500 гектарро ташкил медиҳад. ҳосили ғалла вобаста ба заминҳои қисмати водии доманакӯҳӣ ва лалмию обӣ марҳила ба марҳила ба дарав омода мегарданд. имрӯз дар заминҳои қисмати водии шаҳру ноҳияҳои вилоят дараву кӯфтани ғалла ба амборҳо кашондан ва бастабандию захираи коқи ғалла бо вусъати тоза ҷараён дорад. дар бисёр хоҷагиҳо ҳосилнокии ғаллаи заминҳои обӣ ба беш аз 50 центнери ва ҳосили ғаллаи заминҳои лалмӣ ба беш аз 20 центнери расонда мешавад. хоҷагиҳои алоҳида аз ҳар як гектар аз 65-70 то 80-90 центнери ҳосил ба даст меоваранд. иваз намудани тухмӣ, вориду истифодаи тухмиҳои элита ва репродуксияи якуми навъҳои хориҷӣ ва ватанӣ ки таи 3-4 соли охир дар вилоят амалӣ мешаванд самара медиҳанд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ вориди тухмии элитаи нави ғаллаи безос наесад ва хоҷагидорони вилоят имкон медиҳад ки ҳосилнокии ғалларо баланд бардоранд. хоҷагидорон аз навъҳои ғаллаи хориҷӣ Краснодар 99, Старшина, Гром, Московская сину ва ғаллаҳои селексияи ватанӣ ҳосили баланд мероёнанд. истиҳоди вилоятии ҳосилгундорӣ ба ташкилу самаранокии кори ҷамъоварӣ сари вақту беталаф гундоштани ҳосил мусоидат менамояд. дар самаранокии кор истифодаи техникию таҷҳизот нақши асосӣ дорад. дар вилоят хусусан маҳсулнокию сифати дарави ғалла тавассути техникаҳои наву муосир баланд аст. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мусоидати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд дар натиҷаи татбиқи лоиҳаҳо ва ба таври иҷораи молиявӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилоят 15 адад комбайнҳои муосир дастрас карда шудааст. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, корхонаи воҳиди давлати Тоҷик Агролизинг ба кишоварзони вилояти суғд 300 адад тракторҳои муосир, 810 адад таҷҳизотҳои гуногун ба маблағи 70 миллион сомонӣ дастрас ва таъмин намуданд. дар 5 моҳи соли ҷорӣ аз кишоварзон ва аҳолӣ ба мо зиёда аз 70 адад ариза ва дархостҳо қабул гардид ки мо барои дастрас намудани ин таҷҳизоту техника кӯмаку мусоидат хоҳем намуд. комбайнҳои тамғаҳои нива эффект, комбайн класс, полесе ки аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг ва хоҷагоҳии кишоварзӣ ва шахсони воқеӣ ба таври лизингӣ таъмин карда шудааст, дар ғалладаравӣ самараи баланд нишон медиҳанд. ин комбайнҳо суръати даравро баланд мебардоранд, зеро маҳсулнокияшон нисбат ба комбайнҳое ки дар истифодаи дароз буданд 1-1.5 баробар зиёд ва сифати даравро баланд бардошта талафоти ҳосил дону коҳи ғалларо аз байн мебарад. комбайнҳои наву муосири лизингӣ бо навбат дар шаҳру ноҳияҳое ки ҳосили ғалла марҳила ба марҳила ба дарав омода мешаванд истифода мегарданд. баъди анҷоми дарави ғалла дар ноҳияҳои қисми водӣ комбайнҳои нав дар ғаллазори мавзеъҳои доманакӯҳӣ чун Истаравшан, Шаҳристон ва Деваштич истифода мешаванд. барои соҳаи кишовардӣ имрӯз техника бениҳоят зарур ва барои баландбардоштани самараи иқтисодӣ роли муҳим мебошад. имрӯз мана комбайнҳои нав мисол бошад, агар ин самаранока албатта зиёд мешавад, як рӯза даромадшон зиёд мешавад, мо ҳарчи бештар беталаф ҳамин зуратҳои ғалладонигӣ даром мекунем. баъд аз он заминаи обӣ ки имрӯз имконияти ҳаст, обҳои хуҷҷорӣ мана бо пойгоҳ обкишӣ мо бояд сервақт кишту дуборро гузаронем. ҳамин гуна дар ҳамаи мавзеъҳои вилояти суғд ҷамъоварии ғалла манбаи таъмини аҳолӣ бо ин маводи озуқаи асосӣ вусъат ёфта захира мегардад. Равзали Раҳмон, Дилшод Юсуфӣ, вилояти суғд барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. даҳҳо нафар донишҷӯёни тоҷик дар муассисаҳои олии таълимии Федератсияи Россия тибқи шартномаҳои ҳамкорӣ таҳсил доранд. аз ҷумла дар донишгоҳи давлатии химия ва технологияи вилояти Иваново Федератсияи Россия донишҷӯён аз рӯи ихтисосҳои ҷавобгӯӣ талаботи замони муосир ба таҳсил фаро гирифта шуданд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршед Саидаҳмад. бештар аз 5000 донишҷӯ дар донишгоҳи давлатии химия технологияи вилояти Иваново Федератсияи Россия дар 5 факулта таҳсил мекунанд. дар асоси шаҳрномаҳои ҳамкорӣ дар ин муассисаи олии таълимӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон низ 40 нафар донишҷӯ таҳсили илм намуда барои онҳо шароити мусоид фароҳам мебошад. донишгоҳи мазкур дорои 5 хобгоҳ ва 2 толори варзишӣ буда, дар он ҳамчунин озмоишгоҳҳои муҷаҳҳаз бо дастгоҳҳои замонавӣ ва синфхонаҳои таълимӣ мавҷуд мебошад. омода кардани мутахассисони варзида аз рӯи ихтисосҳои гуногун ки талабот ба онҳо дар бозори меҳнат зиёд дар ин муассисаи олии таълимӣ тибқи стандартҳои байналмилалӣ сурат мегирад. Мы будем
рады принять вас в дружную семью. мо маъмурияти донишгоҳи давлатии химияи технологияи вилояти Иванова аз ҳамкориҳои судманд ва дӯстона бо дигар раёсату донишгоҳу донишкадаҳо аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр шод ҳастем. дар баробари омода кардани мутахассисони химия технологӣ донишгоҳи мо дар тайёр намудани мутахассисони соҳаи саноати мошинсозӣ, иқтисодчӣ ва экологӣ фаъолияти босамар дорад. оянда кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳамкориро таҳким бахшида дар тайёр намудани мутахассисони варзидаи ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ саҳмгузор бошем. барои ҷалби ҳарчи бештари донишҷӯён ба таҳсил ва фаро гирифтани онҳо ба донишҳои замонавӣ, маъмурияти донишгоҳи химия технологии вилояти Иванова шаҳрномаҳои ҳамкориро бо донишгоҳу донишкадаҳои мамлакат аз ҷумла донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб густариш хоҳад дод. Иванский государственный химико-технологический университет дар донишгоҳи давлатии химия технологии вилояти Ивановаи Федератсияи Россия мутахассисон барои корхонаҳои саноати насоҷӣ, хӯрокворӣ, доруворӣ ва химиявӣ омода гардида, дар ин баробар онҳо бо таҷрибаомӯзӣ донишу малакаи хешро такмил медиҳанд. дар оянда онҳо аз рӯи ихтисосҳои гуногун дар соҳоти мухталиф кору фаъолият хоҳанд кард. донишгоҳи мо яке аз муассисаҳои олии таълимиест ки дорои потенсиали бузурги илмию таҷрибавӣ аст ки аз ин имконоти мавҷуда донишҷӯён самаранок истифода мебаранд. имконияти васеъи донишандӯзӣ барои донишҷӯён бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бештар гардида, барои омода намудани мутахассисони баландихтисос замина фароҳам меояд. Маҳмудалӣ Сафар, Хуршед Саидаҳмад аз вилояти Ивановаи Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. дар толори қасри фарҳанги шаҳри Кӯлоб даври вилоятии фестивал озмуни ҷумҳуриявӣ 100 ранги чакан баргузор гардид. ҳозирин зимни чорабинӣ ба фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО ворид шудани чаканро мояи ифтихори сарфарозии ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ маънидод намуданд. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ аз шаҳри Кӯлоб. با استقبال جشن وحدت ملی، دوری جنبسته کورونی مدارانی وحدت سرا و دوری ولایتی فستیوال آزمون جمهوریوی 100 رنگ چکن در قصر فرهنگ شهر کولاب برگزار گردید. نخست مهمانان از نمایشگاه هنرهای مردمی که با عنوان هنرمند وابسته به طلبات فستیوال محصول هنر خویش از جمله چکندوزی و گلدوزی، کشیده‌دوزی و قلم‌ریزی، قالین‌بافی و شیرازبافی، زرگری، صنعت رسامی که در صحن قصر فرهنگ شهر به نمایش گذاشته شده بودند، دیدن نموده با صنعت و هنری والای ساکنان این کوهندیار بهای بلند دادند. در قسمتی تنتنوی چاره‌بینی برآمد کنندگان ابراز داشتند که خلق تاجیک در طول هزار ساله‌ها با شرافت شخصیت‌های مبارز و جسور، وطن دوست و میهن پرست، دانشمند و با ننگ و ناموس توانستند که با گنجینه تاریخ و تمدن بشر سهم ماندگار گذارند. با شرافت به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و دستور و هدایت‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ردیف دیگر ارزش‌های ملی تاجیکان ارزش‌های فرهنگی نیز از نو احیا گردیدند که هنر گلدوزی تاجیکان چکن از زمره آنها میباشد. اینچنین زنان و مادران فعال از مناطق گوناگون کشور که در این چاره‌بینی اشتراک داشتند با مبارزه‌های پرمحتوای خود بابت وحدت سرتاسری کشور، تلاش و جانبازی‌های فرزانه فرزندان شجاع وطن، استقلالیت کامل کشور، فعالیت زنان و مادران موفق تاجیکستان صاحب استقلال با رقم و دلایل‌های عمیق و دقیق برآمدها نمودند. در قسمت دیگری چاره‌بینی کاروان مادران وحدت سرا دور ولایتی فستیوال آزمون جمهوریوی 100 رنگ چکن صورت گرفت که در آن نمایش لباس‌های قدیمی چکن، لباس‌های کودکانه، لباس‌های مراسمی و عیدانه، اینچنین نمایش لباس‌های رسمی، لباس‌های گوناگون سوزاندوزی طراحان و بانوان موفق شهر بستانی کولاب پیشنهاد حاضرین گردید. برنامه تئاتر کنانیده شده بخش فرهنگ مقامات اجرایی شهر و اهل صنعت و هنر معروف کشور که تجسمگری وحدت و همبستگی، استقلالیت سرتاسری و همچنین از جهانی شوی چکن آماده گردیده بود، به چاره‌بینی شکوه دیگر بخشید. رحمتعلی نظری، سربان قربانعلی، شهر کولاب. اخبار. ҳар нафаре ки китоб мехонад ӯ бевосита дониш омӯхта ҷаҳонбинӣ ва тафаккури худро тақвият мебахшад. дар ноҳияи Варзоб даври ноҳиявии озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор гардид ки дар он ҷавонон аз рӯи номинатсияҳои муайян гардида фаъолона иштирок карданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо.
اگر سال 2021 در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در عموم 95 نفر اشتراک کرده باشند، این سال تعداد اشتراکداران یک برابر افزایش یافته است. در دور ناحیوی 170 نفر اشتراک نمودند که بیشترشان را جوانان تشکیل می‌دهد. گذراندن آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در شرایط جهانی شوی، گفتگوی فرهنگ‌ها و رشد با سرعت علم و تکنولوژی معاصر اهمیت خاصه داشته، امکانیت فراهم می‌آورد که نسل نوروز هرچی بیشتر به کتابخوانی میل پیدا نمایند. از شماره عمومی اشتراکداران دور ناحیوی از روی همه نامیناسی‌های آزمون نزدیک 30 نفر به دور منطقوی راه یافتند. سال گذشته از ناحیه ورزاب در آزمون مذکور اشتراک کرده 10 نفر جایهای افتخاری را صاحب گشتند. شخصانی که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک کردند، نه کمتر از 40 کتاب، اثرهای زیادی بدیعی، ادبیات کلاسیکی، معاصر تاجیک و خارجی را خواندند. این به واسطه به شعور، تفکر و قابلیت ذهنی و فکرانی آنها تاثیر مثبت گذاشته است و آنها از کتاب‌های مطالعه کرده خود غذای معنوی گرفته عاید به تاریخ و تمدن ملت کهن‌بنیاد تاجیک معلومات زیاد پیدا کردند. با مقصد آموزش درجه آمادگی ساکنان و کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های مربوط به حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدنی از جانب کارمندان ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدنی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان در ناحیه جلال‌الدین بلخی مشق مکمل مدافع گراجدنی برگزار کرده شد. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان. در اساس نشاندهنده‌های تشکیلی متدی نقشه چاره‌بینی‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله‌های مدافع گراجدنی، اعتنا، پیشگیری و رفع عاقبت حالت‌های فوق‌العاده در ناحیه جلال‌الدین بلخی مشق‌های مکمل مدافع گراجدنی در موضوع عمل هیئت راهبری کننده و قوه و واسطه‌های مدافع گراجدنی ناحیه هنگام باریدن باران‌های پی در پی، آمدن سیل و زیر خوف ماندن حدود جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه گذرانیده شد. مسئولین مقصد از گذرانیدن چاره‌بینی مذکور را هنگام رخ دادن حالت‌های فوق‌العاده از جمله زمین لرزه، آمدن سیل و آبخیزی و به وقوع پیوستن سوختار از جای خوفناک به جای بی‌خوف کوچانیدن ساکنان و تامینات آنها با احتیاجات ضروری معنی داد نمودند. مقصد گذراندن چنین چاره‌بینی‌ها پیشکی در زمان آسایش آموزانیدن اهالی میباشد. در ادامه مشق‌های مکمل مدافع گراجدنی در دهه کوهدامن ناحیه جلال‌الدین بلخی مشق مخصوص تکتیکی مدافع گراجدنی ناحیه در پیشگیری حالت‌های فوق‌العاده با جلب قوه و واسطه‌های خدمات‌های مدافع گراجدنی و اهالی دهه مذکور تازه نمودن کوچه و راهروها و سیلره‌ها توسط تکنیک و مکانیزم‌ها و طریق حشری دسته‌جمعانه گذرانیده شد. با مقصد حمایت نمودن اهالی و عملاً اجرا نمودن چاره‌بینی‌های اواکواسیونی، انتقال اهالی دهه کوهدامن از منطقه‌های خوفناک به جای بی‌خوف با استفاده از نقلیات و پیاده با جلب خدمات‌های مدافع گراجدنی ناحیه به منطقه بی‌خوف موضع ورزشگاه جماعت شهرک بلخ به شهرچه خیموی سفربر کرده شدند. طبق اطلاع در این چاره‌بینی 50 عدد واسطه‌های نقلیات گوناگون بارکش و مسافربر و 1300 نفر ساکنان ناحیه جلب کرده شدند. طبق اطلاع برای برطرف نمودن عاقبت حالت‌های فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی و تکنیکی داشته، سری وقت چاره‌های مشخص اندیشیده شده، تیار نمودن نیروهای غیر حربی به مدافع گراجدنی، گذرانیدن مشغولیت‌ها با هیئت راهبری کننده، هیئت فرماندهی، انشاءات اقتصادی و اجتماعی، تشکیلات و مؤسسه‌ها، جماعت‌های شهرک و دهات، آموزانیدن کاتگوری‌های گوناگون اهالی، گذرانیدن مشق و تمرین‌های مدافع گراجدنی عاید به حالت‌های فوق‌العاده در شهر و نواحی ولایت ختلان پیوسته چنین چاره‌بینی‌های عملی گذرانیده می شود. سال 2022 در ناحیه دیوشتیچ پس از ختم سال تحصیل 4000 خواننده در استراحتگاه‌های تابستانه به فراغت فرا گرفته می شوند. در این دوره خوانندگان با ورزش، سیر و سیاحت، خواندن کتاب‌های بدیع و ریاضی مشغول می شوند. گزارش مضبوط بازداده از ناحیه دیوشتیچ. پس از تحصیل موفقانه سالهای خوانش 2021-2022 برای محصلین زینه‌های یکم و دوم تحصیلی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جمهوری خورشیدیمان و از جمله ناحیه دیوشتیچ ولایت سوخت دوره تعطیل درازمدت تابستانه آغاز یافت. جهت در دوره تعطیل با آب و تاب بدن، مطالعه کتاب‌های بدیعی و مشغولیت‌های فایده‌آور که جمعیتی مشغول گردیدن بچگان و نورسان، سال روان
در نزد 46 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی استراحتگاه‌های نزد مکتبی عمل می‌کنند. عاید تشکیل استراحت با فراغت بچگان نورسان در دوره تعطیل تابستانه در اکثریت مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی کارهای آخرین آمادگی‌ها انجام پذیرفته. آموزگاران و مربیگان به قبول استراحت کنندگان تیار هستند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 باشد استراحت خوانندگان شروع از صنف یکم تا صنف پنجم آغاز گردیده است. لاگر استراحتی پرستو نام گرفته زیاد از 50 نفر دستور یکان را با آغوش گرفته است. در دور یکم خوانندگان برابر ورزشی بدن به تشکیل بازی‌های گوناگون بچگانه، همچنین به خواندن کتاب‌های بدیعی بچگانه و قرائت و از یاد کردن شعرها، چیستانگویی و بیت‌برک و از خریطه جهانی پیدا کردن پایتخت دولت‌های جهان مشغول می‌شوند. مورد تذکر است که در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی دهات لاگرهای مهنتی استراحتی نزد مکتبی نیز عمل می‌کنند. در این استراحتگاه‌ها طالب علمان زینه سوم تحصیل به مهنت فایده‌ناک و استراحت با فراغت جلب کرده شدند. طبق نظامنامه اتفاق کسبی کارکنان علم و معارف ناحیه دیوشتی، استراحت کنندگان برابر دمگیری به سهامداران خواجگاه دهقانی، کارگران و اجاره‌کاران کاپراتیوهای استحصالی تجارتی و اشخاص یک و تنها در آبیاری و یگانه‌سازی میدان کشت، دروی غلظار قطعه‌های نزد حولگی و کشت تکراری کمک رسانیده در بلندشوی سطح زندگی کشاورزان همه شکل‌های خواجگی‌داری سه‌گذاری مناسب می‌کنند. موافق ناحیه دیوشتیج از تمام مؤسسه‌های تعلیمی نزد 47 مؤسسه تعلیمی لاگرهای نزد مؤسسوی نزد مکتبی تشکیل کرده تمام حجت‌گذاری‌ها و وابسته و استراحتی کودکان و نوجوانان کارها به انجام رسانده شده است. جهت در سطح بلند معنوی اجتماعی تشکیل نمودن دوره استراحت تابستانه طالب علمان، مسئولین و متخصصان شعبه معارف ناحیه دیوشتی طبق نظامنامه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان که در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تهیه گردیده است، نقشه چاره‌بینی مشخص ترتیب دادند. مطابق به این نقشه با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در موضع استراحتی جماعت شهرک قونچه تعمیر و ترمیم کلی استراحتگاه چشمه آغاز گردید. با مقصدی از آغاز دهه سوم ماه ایون سال روان قبول نمودن 160 نفر استراحت کنندگان در دو دوره، همروزه از حساب آموزگاران جوان مؤسسه‌های تعلیمی و کارمندان تکنیکی دبیرستان‌ها گروه به حشر عمومی آمده در آباد و زیباگرداندن گرد و اطراف، تعمیر و ترمیم حجره‌های استراحتی، کتابخانه، آشخانه و دیگر انفراستراکچورها شرکت فعال می‌ورزند. مورد به تاکید است که علاقه خوابگاه، پیراها و جای مشغولیت استراحت کنندگان نورس و جوان، آشخانه و بناهای یاررسان از تعمیر کلی برآورده و به قبول آماده هستند. مزبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیج برای برنامه اخبار. بیننده‌های گرامی، این بود نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار. با شما زندگی آباد و آسایش‌تر و تمنا دارم. سلامت باشید.